Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Meghalaya Athletics Association ka Hapoh ka Jingpek jongka Athletics Federation of India kalapan menabakan Pynlong ya ka Sora International Half Marathon Arjar Arpuar ka Nyngkong Hapoh ka Jylla. Ya gani ginong penyai kilaya tu balapan krek lengba ka Jingtrelang bat ka Meghalaya State Olympic Association rengkat ka Jingkershan na ka Directorate of Sports and Youth Affairs Government of Meghalaya. Kani kejingnya mare haga bala benta ya kijong ki kategori kan long haga arfuai terik unok pra arjar arpuar haga ba on sedang na mau kedok bat pen mare haduk kumba 10 kilometer AA haga lenti sa sora bat 1 pai biang pat sa mau kedok ban pendap pura ya ka half marathon ka balong kumba arfuai kilometer lenter kedau kalong basniu palat ke surok ban leit saduk sa sora. Lakmi lenti bagi nong esimenta kinom dunaya ka arajar ngut barok kinong syong Meghalaya na barok kawai gari India bat kibana bari ru kumjo. Uba finally Parrot Secretary bat uba John F. Karshiyeng President ka Meghalaya Athletics Association kilapan syai kumni lengba ka press conference ka balalong Shillong Press Club haga laipo tarik unai wing arajar arpuar. Yaka sokar bakala menjuri kini proposal juga kebangila submit madu syua kalau is Olympic Games. Kemudian Pynlong ini ka first international Sora half marathon. Di kini kalau kumba Hapoh kilometer kucing mare. Kalau point to point di kecaka kadi napo mau kodok kita tahu kan no 10 kilometer 1.5 ya. Di naso nombor kani kita jing lam khamat jongka Meghalaya Athletics Association iba finally pariat di Jan Secretary don lah ngi belum Region Secretary ka MSUI tinggi Trailang baka MSUI ha ka jing kersyan nang jongka Department of Sports Government Meghalaya kita kersyan ni ka project Pynlong ni ka first international ka jing half marathon ka jing persang jungi ka lomba Pynlong kila long teng bun tali marathon ni ka sin Nyngkong baka ni ka marathon kepada itu daka Athletics Federation of India. Kamu buat sisin bapila itu dah tu. Kamu kanu ka record ka bapi mare agani ka run kalau recognized even by the harkat ber world athletics. Te kamu ni ketu korpan ik samla jungi kinampa jungi bakwa mission benta kidon lai south ligi benta. Kadon ke elite kategori nomor laong elite nomor ki labudur ba kinu baru harta ka kadang. Kamu kedai kita laju, mereka teng kita ladan ka speed ka limit ka bakata, mau pendek ini ka Hapoh kilometer. De kamu kita skiwi pak ni labu kerpang ka kategori nama tak kita Meghalaya. Lah kajong, kita register kita. Kan dulu kau ka bahan hong mentak ini ki some post nam sheneng. Bat kadang kau ru ka kategori ka pada kita ong ka run for fun. De kadang dulu baru kini ki nomere kadang kendon bagi diban soy ya ke indemnity bond kepada ka jing soy ban lum pembakli ingi lada nomor hakamare ki la diban long pa ba nok fit tigani kita ki prosedur ki labo kadang ka jing thau jing wo naka AFI ka lawan shirong mutakin wan biang la season di ke let ki thau bi hadu ka last inch ki thau hadu inchi ba hadu banyo jing thau bapaka namar kani ka jing mare lada kayat dai ngikermen bak sarkar kan nang tengi kani bakan warak mu kalau kay rap lu ke tourism karap ka kayo kam yo jam nama kin dan ki jing dan kam ki volunteer ko bon ani ya nanti dan ke jing ekran begini ki sinong di marjan no begini train kan te kalau ka jing mertua ya boroi ketika sport ketika fitness tengi so komen bakan Meghalaya Athletics Association kila shimi ketika entah buat dunia trail kan buat ki buat ka sekolah Meghalaya ke Kersyan ke Department untuk ni dokumen bersarkar accept nama jing tu iba kalau kau ban penyak ni tengah kuat bakan dan no jing bakala ni anda dia bersarkar agree happy tak permit fund which was kepada ba kat kunguru yang ka World Athletic Federation ban upsell tak fees kumba 10 lakhs so that kan official Jylla jadi ban sale itu so kalau official entah baru technical expert kinle lemaki chip transponder nado chest number kada is a chip
someday they go show orders in it. They're all done by the company, transponder company. So all be high tech. They go bakala kaya. They take your chip lah down. Yang gini bergerak. Don't ada backup system, but ada chip bro. Dah lah record kita ini. So kita tengok betul mungkin long. Kerana iba kani gajing lek ini marsan mak tip iba kena ni long distance ba po kami noise Olympic also board bajak long distance ni job deh. Gajing play lat ni marsan kamu teng gilek tang guati basi po apa aja All India gilek merek apa play ban yo kamai mah. Kerana prize money galah he tada ibu ini Megalian PRC men and women ban kini alam ki. Lagi seolah ban lek saya he elite gila ban lek. Jadi kerana ni bagian bon kita semua tak ada entry ni siap dalam spa, elite, spa, jadi non elite. Price ada elite silak sampel, silak bar, sampel ajar berbelai, sampel ajar bersal, arpo ajar Kaba sun. Ini elite. Kemudian constellation elite. Hak Meghalaya permanent resident jongi men women Nyngkong life ajar, bar khatsan ajar, belai sipo. Sepuluh lagi constellation San Hajar Marway, mut San Hajar. Terkejut kita. Nampak lagi San Hajar nem jeneng. Ki amount dari San Hajar Nyngkong, sepuluh Hajar bar, balai tu lagi constellation San Hajar. Temu kebarak price kalau sepuluh Hajar. Nyngkong ni amun leh tang elite, hendak berkat pai kena ni elite style kami. Kalau mau pilih lah, tinggi keren berfederation orang ni lah amun leh tu. Dengan sobat orang gani kawai ni, bakat kong ka information ka bengiyo ni dog ka world record kalong 90 minute life way second. So the world record so far is 57 minutes 31 seconds for a half marathon, which is normally 21 point something kilometers, 21 kilometers. Tiga ni kita hap tu kalau long show you cut way one pie. So ka record mata kalong within 1 hour. Depend on the altitude. Ni the altitude high he. Tinggi hapet je. So that's also. So that is a kadang hapet. Don't worry about napo Newcastle England. Kita kaya itu kadang ya kerja keren. So this is the record. So lagi nak cumi ngila let teng ke 10k. Kemau man ka Olympic Day ni Pynlong ya 10k run ni. Tengok yang turu tengok iki kena cungi ki step lah itu. Pendek tang Hapoh live po kita buat live sound minute. Kila ada kila on pai. Yang ni kadang dulu ba ladam bakla pila batai ni tu si bagi hap pendek po ar kita mo ar kita pendek ni hap kin nama the rules nimla sebenarnya pergi nama kan close nama harus close the traffic the pendek ni hap kin ingin tang ya EDC ingin ya ar kita abdam ya long kala gitu merek siski terus no according to the rules ladap himla apa point no po ar kita ni hap kin no da bos. Kalau pun kita kontak India international ibuan. Because this will be put up in the website of the AFI, Athletics Federation of India.